ekitongore ekiri kujunanizibwa kurinda enyamaishwa mu ihanga ekya Uganda Wildlife Authority kikwatanise n'abaturage abaseru ya Kidodo kyacungura amagara g'enjojo yaberemeire omu kiina ekya kampani ya Kasese Cobalt Company Limited. Sky TV agambaho na Susan Itungu ori omutuuzi w'ekyaro eki kandi ogu yashoborera kwarebera enjojo eziri kurenga omuri 8 nka shaaha 3 z'ekiro kandi ogu bwanyuma yo kuzireba akingire inabeeka ye boona omunju kabesa 3 esyanzogu syamasa syamatuhikira ahikoko hosi syamahiga okwabutala na twamaenda tukakinga manyumba twamayikingira omwasya gate twamabya tukaleberera ini syanzogu 8 esyosi ndesine kwebyana nesindesinesitya syanenene na twamayikingira omwamanyumba twamakingira abana ogu yayonzera yashoborera okuba amazira obwire buringwa nibateganisibwa enyamaishwa okuruga omu irindiro ry'enyamaishwa eki yagira ngu eki nikibateganisa kibazibira n'okukora emirimo etari emwe n'emwe eyakureeta entunguuka omu maka gaabo. Itwe nga bataka abo mwa Kidodo ahantu tukasaba government syamabiri tukeryasa namani manene kulisiri masasi nene truti bamabi babiritema omwanya wa Kawoyi kisi tukabayisengerezaya baleta Kawoyi bakayireho sisali syatubamongolera kwa manyumba kasita syabiryasa namani manene. Muringo nugogume Julius Bhaka uri omutuuzi w'ekyaro eki nawe yashoborera okwenyamaishwa ziri kubateganisa bwashesha bwira atyo niko kuterera gavumenti omuranga okukora ekirikubasika kyona kurebeka ngu yataho buryo obw'okubarinda enyamaishwa ezi ahabw'okuba kyaba kitakozirwe nikiija kugemesereza abaturage okutandika kutemura enyamaishwa nizo zimwe. Obuzibu buuma Akawoyi akabeesobolera ha KCL neryo sikali katarabo kwa Kidodo kakaendelea au buli kiro shenzo wisikasa eshalabiro Kidodo eshalabiro mu tukesha byalya byetu neryo batuteba tabambaka twase bali tutuha ali yu itwa mutema mu bise tuwitewo tukasaba enzo ya masisiro mundu government yirangera kuyika compensating ebyalya bewu byo bikiri aho. Geoffrey Sharif Masereka uri chairperson w'entebe yo kubanza wa Kidodo Cell yashoborera ku government yizero mu mwanya ogu ekagurambura kandi karaganisa ukweri kuza kutaho fence ya waya gukonka no kwityo bwirobu teine kibarebere nikikorwa ngalenkana ndi kwasangwe babitekeshe woyi ikisoro iki syangapiri amatunga kitsibiki swana ngasabira government kuchuba ubona n'umuntu wanguhaye erangara mbo akasyatekeshe woyi kaitwa birengero mu season ya balimi nebyali byamabirandwe karasa baliketesangere ikicyamabiro baye kizambu kiti ewoyi ni kintu cy'ukutsibo. Aho mushaki wetu yakorera amakuraga bembezi b'ekitongore ekya Uganda Wildlife Authority baba batarukwata mbasimu gabo bakuraga gasha kwa Gerard Muhindo aba Sky TV agenshonga muri Kasese makuragande abebi kwerinda